Ilingad daklangan itinlagan nga Efren. May papan iti love life ko ti salaysay ko. Irugit iti agtawanak iti 30. Adda iti ararmek iti kabangibang a barangay mi. Bueno gagayam, intay nga rodenggan ti panakaidrama ti pakasaritaan ngayon patulod ni Efren. Addak manan, Elsa. Taumay kumanan yipkas tinapudno a panagayat ko kan ka. I love you. I love you so much. Sapay kumatad danamnamak kan ka. Di kagdanag, Mang Efren. Taadanamnamam kanyak. Iso na lang. Di ka pa'y mapalin nga aklunin ita. Agyaman ang Elsa. At least, naamwak nga danamnamak. Inton makalpas ni ading ko iti panagadal na. Ison to siguro ti panaklon ko kan ka. Siyak lang amin tinamnamaan dagiti dadakkel ko amang tulong para ti panagadal ti kapsat ko. Wen, amok dayta Elsa. Mawatan ka. Di kagdanag ta makaurayak. Basta saan naglabas iti dua, aging gatalo atawan. Di namat siguro danunan ti kasta, Mang Efren. Ngamin, agturpos ton ti kabsat ko iti daytoy atawan. Ay, naragsak kan sa simang pet, Efren baraw. Kapay. Medyo, tatang. Nagkapamaya. Ije balay ti sabsabungak, tatang. Ni Elsa. Wen, tatang. Kahit inaklunakan. Umadanin, tatang. Basit la pa naganosan. Kasama ako na mga umadanin. Iso mismo tinang ibaga, tatang. Apama na makagraduar ti kabsat na iti kolehyo, aklunin nagtumaten. Iso batla naragsak ka simbang pet. Okay. Anyat planom no aklunin na kan ni Elsa, baraw. Ay, kat anya pa'y kumangay, tatang. Kasaran, Wala. Bakit? Nakitam ka rin na dyan nga Elsa? Saan pa'y? Uresak. Nang nangag ko lang tinagan na. Awan lakit Elsa ti balbalikas jay anak ta. Ngam no makitak siguro day jay babae. Nalabit, am mo. Uresak mo't Tanay, agabay mo't lang ti barangay tayo kan iti barangay da. Gusto mo to bang asawan ni Efren? Tani, 30-an. Lumakay meten abaro. Uwan nga raw. Di tayo pa'y lamang namnama. Tanay, di na pa'y mo't la inaklon ni Efren. Ang mga no agbaliw to pa'y ti puloy ti angin bakal. Kumusta nga, Elsa? Nakagraduaran ti kabsat mo. Sige. Aklunan kan, Efren. Taing karikmat dayta. I love you too. Agyamanak. Agyamanak unay, Elsa. Agkasarta ko maadagusan. Kayat kan nga sawaan. No kasta, mga sawan jay kumparek nana? Wan ka no. Kasla magagaran launay. Ay, katwa na. Sambutin na, ti kinaubing na. Tapno makaaduma, takas kanyak. Nakatalo ako. Apalan na kangamin ni Efren, Mike. Kaya't namutan ti maadaan iti anak, akaskan ka. Nasayaat nga rod. Maragsakan ak, pare di kumparek na na. Agad kaano nga iti kasar? Di mi pay amo, barok. Tadumanon kami pay laang inton rabi Urain tayo labiitan dagiti dadakkel ko nana. Tata, rimorda ngamin. Agure ka, Elsa. Anyat apelyedom balasang kaw? Kurikor, tata. Kurikor? Sino ti tatang mo? Ni Protasio, tata. Nalatlatak itinagan na aputok. Putok ti palayaw na, tata. Tatang mo di kasinsin putok? Ha?
Kasinsin? Agkasinsin kami. Isupod la ka barbaro da iti abalay dito. Ay, makatawon mi pa lang amin adim mapat dito tata. Ay, masapol nga urayak ni kasinsin. Naglukon na diya tao. Di mapat na matgaya man dito. Ang di pa'y umay pumasyar mati di balay. Ay, naglukon na diya kasinsin ka. Agkakabagyan tayo gayam? No, kasta. Agkakabagyan tayo. Elsa? Tatang? Wan! Ay, launay. Kapidluam ni Elsa, Efren, anak. Anya? Unay mo tamal-malas mo, pare ko. No, asino pa itinayat mo? Sunod gayan ti kasinsin mo. Nasakit tinagam ko, pare ko. Malas! No, apay mat ngamin amay parit nga agasawa dagiti agkakasinsin. Anya nga ron nga. Saan na bali, pare? Ta, ado pa ti babae dita. Di ka mapukawan ni tinamnama. Ngam ni Elsa ti ay atak, pare. Isuti kayat ko nga asawan. Saan nga ron da mabalin ta ang kapidwa kayo? Saan na mabalin nga agasawa kayo? Bayan, tay sapulan ka man, ikibaling nga man. Tulungan ka, pare ko. Nasakit tinakam di anak talakay. Ta saan na anaasawa ni Elsa? Kasano nga asawa nakit kasinsin na nga raw. Ay, wan nga rod. May liw-liwag ng tumot la dayjay. Kasinsin mo asawa. Urayaglak la kaya baron. No, kasinsin ng tumot lang ti asawaan na. Saan na mabalain? Okay ka din tirik ng pare? Medyo mayat-matan, pare. Amom, nagpas ngay manan ni Mrs. Agpabunyag kami intun Domingo. O may kato, taado ti babalasang. At tuyam amukan ka. Kasta ka di? O sige, umayak to, pare. Si kagayam ni Efren. Kanayon na kami ibida ni Mike kanya. Uwe na din ko. Pakaidayawak ti panakamamukan ka. Dakla yung pagarup anapintas ti kabagyan ti kumpare. Saan ko akap kapin ni Mike? Katrabaho lang aming idi ti factory iji syudad. Isong agam-amu kami. Kasta aya. Kunaklano, agkabagyan kayo. Sapay ko mata. Sana day ti maudya pa nagkita ta, Freda. Mabali na maalat ti numero ti cellphone mo, ading? Sure. Apay ka tinasan. Mabalin. Si kagayam ti nangyam mo karagiti dwa, Mike. Uwan tata. Diya ka mo no isudan. Ta kanayong da kanumat nga agin inawag ken agtintin next. Uwan nga raw. Jay cellphone na ti paggasgastusan na. Ay sigurado da dyan tata. Matuloy mat siguro ti kalaysa. Ta imposible ngagkabagyan da manan. Ay wag. Makaasawa mat nga tan, jay kumparay mo, Mike. Ni Efren ti umaw-awag. Hello, Efren? Agsarat ako ma, Frida. Agpasyal ka. Ita ka din? Wen ko man adawayam. Ngam na dararamidan, kurentod bigaten. O sige, itan. Agpasyar ta nga rod, Efren. Dapanan ni Efren, bakay. Napan naglako iti mula na anatang. Kalpasan na, agpasyarda kano iti nobya na. Kastaya. Nala, bay-bay antapay laeng. Tapno agrelax mat sagpaminsan. Mga sawakit di kuman, napimpintas pa'y. Bayam at agpapasdapay mat ngagkuy-kuyaw iti nobya na. Ipapasdapay mat at agin inarem. Elsa! Kumusta, ante? Nasaya at laptamot Si Kangay, kumusta kayon? Okay lang, ante. Makiasawa akon. Kastaya. Agkabagyan kay mat ngamin iti anak ko. Da kayo ko mati agasawa ita. Wan nga rod, ante. Napalabasan da jay. Kat kumusta nga insan ko? Dayjay, at damoten sa bali anobya na, Elsa. Kat nalapit, mga sawa moten iti mabiig. Bakay,
Ada ka no, reunion tayo inton umay alawas. Wen, imbagada mo ten kanyak. Adayo mo ti pakaangayan na. Wal nga raw, ang mapantayo lata. Kababain, di tayo napnapan iti mano atawag. Ngintay mo't agpakita ita. Ala nga rod mapantayo kada Efren. Wag, masapol nga ikuyog ta ti anak ta. Ta ubing pala na di naudi anak ki atindar ta iti reunion tayo. Sa anak sana sumurot, tatang. Sumurot ka, tapno makita da kamay. Walon salat taon mo, edi naudi napantayon na ki reunion. Ita 30 mon ang nasuraw. Di da ka mabigbigan nagiti kakabagyan tayaw, anak. Tatang. Nataypay ket din nagiti daduma, lalakay kan mabakit, lolo kan lola maun. Ala, agsagana ka, tani. Agbiyahe tayo, ito maminsan na biga. Adda ka dito, Efren? Uray, sika. Adda ka mo't dito pakaangayan ti reunion, Frida? Wen, ala, agka-reunionan ta ka di? Saan? Adayo mo't siguro, Frida. Uy, adayo. Saan na mabalain? Takapidwa mamut gaya man na dyaw, Frida, Efren. Una yung tigasat ko, tatang. Apay nga eh. Ay, ayatak una ni Frida. Kasinsin mo, ayatam. Adayo day takapidwa, tatang. Mabalin day tan. Ay, saan na mabalin ko lang, Mark? Basta, awan day ta kasi kasinsin. Basta asawag ni Frida. Saan? Asawag, tatang! Apay ngimay ka, Efren. Kat nalpasan ti amin kadatan. Nasakit tinakam ko. Agkabagyan tamat gayam. Uray, sak. Jak to pulos maaklon deta, Frida. Santo Apolos. Ituloy ta ti relasyon ta. Tulagan tayong ti kasarta. At dayon deta kapidwa. Saan? Diyak kayat, Efren. Dakas ti kasta. Di mo't ay ayatan nak. Ay ayatan nak iti kasta unay. Wan, ngamuray agan ano ta. Agkabagyan ta. Saan ta ang mabalin ti agasama? Apay akastoy. Apay akastoy tigasat ko, Frida. Pasigmat akakabagyak dagiti manugnubyak. Anyang narubyo ti asawa kita. Bingkol. Bato. Ang mga mapati bato kat kabagyak. Manjakon. Manjakon! Iti namindwa apan nakapaay ko. Kaslan na po kawen tinamnamak Mr. Lonely. At dapay kidin amak ko nga agaram. Ta mabutingak manen amasakitan. Amangan ngamin no kabagyak tumanen ti babae pagdatunak. Iso nga ita baruak paylaeng. Ti pagayam yo Efren. Siyak ni Salome. Adaan asawa ken dua nga anak. Tinakpay drama ket may papan iti may kadua nga anak mi. Ti inauna ket napaglepas mi iti kolehiyo. Mangrugi da ito asalaysay, idi adda iti third year high school ti Buridek nga anak mi. Bueno, gagayem, hintay nga rodenggen ti panakay drama, ti pakasaritaan, ngayon patulod ti pagayam tayo ani Salome. Salome, awan pa di anak mo? Sino nga anak ta sa tur? Ni Bea. Awan pa'y mod. Talaga natangkan ti ulo da di babae. Nakitak manan ti panagkuyog da ti mamukis ang nobyo na. Anya? Namin anong nga imbagak adi pala makinobnobyo. Ngam sukirkit din. Para manaksan tapnagnakam. Ay, saan Di mo kabkabilan dyan akta sa tur. Kasi mod. Kasanungagnakam no di tamit paramanan. Di namat dangdangagan ti sao. Di kabilin langan. Di mo kabkabilan ni Bea. Diyay lalaki ti balaagam. Ta isutad danakam na. May samot day jay alalaki.
Lakayan lang nga Ruben, ti pa'y minor de edad, ti biktimaan na. Oo, nasapo lang makalpas ni Bea ti panagadal na. Third year high school na pala. Kasaritam tulaan ng lalaki. Uray, taamumot ti pagpukpukisan na. Nalataw ka manin asin mangpot, Bea. Nakidate ka manin na niya. Ala ni Manong. Pagkonsumisyon ng damami kang daddy. Ala, saan mo ta? Anya saan? Sinaam nga minin da dyan, Obiom. Bugbugag da dyan makitam. Ala, saan na Manong? Awan mo't madingar aramidan na. Anya nga awan? Apay, nasaya at ngerod ti pananggun-gun daway na kin ka? Manot taon na? 20. Oh, makitam. 20 na lang. Ngamsi ka, 15 lang titawin mo. Child abuse tar aramidon na. Sinaamon da dya tao. Tadyak kayat apag problema dagiti dadakil ta. Gapula iti day dya lalaki. Madanagan ak Mari. Talaga akagura da dati kan Manong ko ni Marvin akabsat mo. Kasta ka di? Diyak kayak ti maisina iti kabsat mo. Tulungan na ko ma. Diyak kayak ti makisina kin ni Marvin. Basta agadal ka ngamin anayin baga. Ipakitam ka da dati manaragat ka nga agadal. Kastamot at talaga dyan aramida. Nung nakita ngamin ni Daddy ti panagkuyog mi kin ni Manong mo. Oh, di saan nyo asansanin di pa nagkuyog yo? Kanayon kumot nga rod akailiw ni Marvin. Ay, una yan, aya. Talaga na in love ka, friend. Talaga. Ni Marvin ti biyag ko. Lumapukaw ko ti kabsat mo. Nasaysaya at laamataya ko. Anya? Excuse me. Mabalinta ka ni Tagsarita. Ha? Sino ka? Anyat masapol mo kanyak? Di kagdalang, saan ka kidnapan? Siyak ti ama ni Bea. Ha? Anyat maipay ko, sir. Padaywam ti anak ko. Ubing unay amay diligkan ka. High school na di anak ko. Isa mabalin ka din. Di mo disturbuan iti panagadal na. Ha? Nagsokir-sokir ka. Papit up ka karag iti polis. Child abuse ter aramidan. Naglagipim da ka, ha? Onya. Nalawag ka di timbagak? May karim adi mong disturbuan di anak ko? Uwan, sir. Nasaya. Na ito titandaan naman. Madamag ko pa'y maminsan ngagkuyog kayo iti anak ko. Agpin na sensya talangan. Bea, nasaysaya at siguro at ipanagadal mo pa iti ipamaysan. Medyo liklikan ta pa lang ti agkuyog. Saan? Sikat yung inspirasyon ko iti panagadal ko, Marvin. Iti kasta ngay bagbagam. Kasta kayat na ko nasinaan. Sana kasta. Napay kumasinaan ka. Kat ay ayatan ka. Kahit ko lang ipamaysan ti panagadal mo. At adaytyak may pamaysa ti panagadal ko. Lumapukaw kay ti biyag ko, Marvin. Ala. Itulnog kang narodan nga gawin. Malaman. Ang mga nasapsapulan da kan di balayo. Saan ako nga agawin? Maturog ako dito balayo. Anya? Basta, maturog ako dito balayo. Awan di anak mo? Awan nga rod. Saan alagawid iti rabi eh? Awanan pain na di apapay. Napalananay. Nagturugan nan. Sator. Ringim ni Benson tagkuyog kami. Mapanmi kita ni Bea iti balay da Jaya Marvin. Amom nga rod ti balay da. Amok ti lugar da. Ngamjak ammo tayo ti balay da. Sapulan mi. Ala, ringim ni Benson. Tayo supalang ti mga manayo iti kotse. Bea, adda dadadi kan Manong mo. Iso da kinagsaping iti batog. Ha? Kasano amon da dito balayo? Kasano da ito yun, Bea? Aglamangak, ilamangdak. O sige, darasam, aglamang kan. Saan?
Agpakita ka, Bea. Nga manong, sikat ti delikado. No di tayo lamang ni Bea. Ang mga nanya ti aramidan dakan ka. O may kan, Bea, mapantan iti silid. Dasam! Irwar mo ti anak ko, no di mo kaya't apapulis ka, ayok. Awan na talaga, sir. Awan dito ni Bea. Ayan na! Jack amo, sir. Oh, kahit tipo. Irwar mo ti kapsat ko! Pangasiyo! Di yung bugbugan ti kapsat ko! Tulitan pa ka! Manong, gusto! Garam pa nga babae. Bea. Kunaktupay ka't ngabda ka nito eh. Umay ka! Tarasan! Bea! Bukan kayo ti kotse! Arita, narubat amin ang nagargarat mo. Papanan tayo, Daddy. Ag-eskwela kay ti lugar da angkel mo. Papan kayo iti inam. Nabantayan na kay Jay. Saan? Diyak kaya ti Jay. Masapol ang mapanawam na Jay alalaki. Dadalilin na lang ti panagadal mo. Iso nga'y panaw da kalangan. Kumusta nga ta ni Bea, Mayong? Jack amo, Marie. Awanan ti kontak ko kan kuana. Manong, kasano no bilang ta nagsiko? Awan mo ti plano amang luko iti gayam mo, Marie. O binyamin unay ti nakirelasyon na. Marie. Kailiw ko ni Bea. Ngam, uray kasano tayahat ko amang sapol kan kuana. Awan impormasyon ko may papan iti ayan na. Talaga asaan akayat dagiti pamilya na ti relasyon mi. Mangan kan, Bea. Diyak kaya. Nagkutung kan. Di kamot nga minon mangmangan anak ko. Ang mga nagsakit ka. Oray, tapno matayak maten. Di ka kumagsaw iti kasta anak ko. Para iti pagimbagam ti inaramid mi. Awan ganas ka nagbibiyag. Anya nga rod ti kayat mo. Ni Marvin, kayat ko ang makita. Kailiw kon. Ang mga noan niya manon ti aramidon ni Dadim. Jakon kayat ti agadal. Oray jak agat adalan. Manjakon. Lugasta, saanen nga agad adal? Saanen. Nagsardengan. Ilan kayo tagadal? Anya. Kaya nga'y, nagawit kami dita? Saan? Agyan kayo pala dita, Salome. Makapanunot tumot la rita. Pacheck, na agadal tumot lang. Agadal ka, Bea. Kitaan ni manong mo, napintasan ti trabaho na ita. Kaya't mi iti inam ang maipada ka iti kabsat mo. Makauray na ita ayat-ayat. Onya, ituloy mo ti panagadal mo? Saanan? Manjakon. Masaduta kon nga gadal. Ni Marvin ti inspirasyon ko iti panagadal ko. Ngam gapot awanan. Agsardengak matan. Onya. Saan kon amayulo ti agadal? Ngam no isubliyo ni Marvin kanya. Ikarik, ituloy ko ti panagadal ko. Ha? Ni, adamat ka duwa, Manong. Nobiyak, ni Mary Jane. Ala, Mary Jane, honey, sumraktan. Awanan tinamnamak nagsinublian kami pa'y kinibaya, Marie. Nasakitanak iti husto. Iso nagsapulak iti sabali nga ayatek. Tapno maagasan ti pan nakapasakit ko. Manong? Iso ang mga asawa kon. Ikasar ko ni Mary Jane. Anyat may paay ko, sir. Umuna iti amin, kaya't ko ti agkid daw iti pasensya iti naramid ko. Sige. Umanugot kami ni iti asawa. Ituloy yo, ti relasyon nyo iti anak mi. Ha? Sikat ti inspirasyon ni Bea iti panagadal na. Di mo ko mabaybayan. Lading itek, sir. Ngem umadanin ti panangasawa. Awanan, Bea.
Kinasarita ni Dadim ni Marvin, mga sawa gaya mo ni ti mabiit. Anya? Iswadi kan mang namnamakan ko na iha. Lipati mo, kat agadal ka manan. Apanambeya, manipod simbangpet kayo di ti panay, kanayon ng tirorar mo. Awan bibiyang yu. Papanamaya? Awan bibiyang yu, kunakman! Batan na ti kasta, okay ra. Sige! Aguma kayo amang dardar itiropak! Total, awanan ti Salsalbina! Sator, nabarbarta kasi mangput ni Bea di rabi. Anya? Apayakas dyan matan di anak ta. Kat tinasakit anamuak, masikog ni Bea. Anya? Asino tinakasikaw mo? Yaka mo, di na masungbatan da ita. Iso akasaritam to. Jak am mo ti amat ti sikog ko. Tanagam-am mo kami lang iti may sa Arabi iti club. Naminsan na ti panagkaigdami. Nabukal matan. Talaga sikaw. Sige! Kabinan da! Tapno maragregan tin inawak. Sige! Kabinan da! Pasiga sakit ti ulo ti ipapay mo kata kami. Ha? Saan nakastoy ita? Nasaan aga po kada kayo? Baso yumatlaan ti amin! Tunggal malagit ko tinagbanagan ti anak ko, jak maliklikan ti agluwa, gapoy ti asik kan kuana Mr. Lonely. Jak ammo, noan niya tinagkurangan mi iti anak ko. Nalabas siguro, ti panangistrikto mi kan kuana. Ita, duan ti anak ni Bea, iti agduma alalaki. Jak ammo, ngam kasla agribrebelde ti anak mi. Gapo siguro, iti kinaingat mi idi kan kuana. Ure kasanutay at mi amang paadal kan kuana, ngem talaga adinan kaya.